Hai guys, selamat siang nih guys. Sekarang posisi saya lagi di Jalan Pangeran Ayin, ke Pasar Ashar, Kenten Laut, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, inilah guys suasana Pasar Ashar guys ya. Posisi Pasar Ashar Kenten Laut, Palembang, Sumatera Selatan. Tapi agak sepi juga guys.
Oke guys, kita aja dulu ya. Kita akan ngebolang lagi guys. Tunggu aja guys video selanjutnya di Lodger.